Efseroki Konsey Revebera Kecek Cemil Bayık beşdari bernameye taybet az Türk TV bu. Bu revbera bu az hürmeti xwa gradayni xwa diyar dikim. De şahsi revbera bu da bu gelli Kürt ve siyaset edilmişin. Bu veji Pergala qirkirin û işkenceyê İmraliye politikayên qirêj yên dewleta Tirkiye li dijî rêberapo pêk rola hêzên komproger di Pergala İmraliye de giringiya beşdariya gelê Kurd û dostên wî di çalakiya Kolnê de siyaseta AKP MHP bi pêşengiya Erdogan a qirkirina gelan. Rola rêberapo a ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd û hemû pirsgirêkên gelan. Siyaseta PDK'ya dixwaze bi pêştgiriya dewleta Tirk li ser desthilatdariyê bimîne. Hevserokê Konsey Rêvebera Kecek Cemil Bayık van mijaran di nirxînê û bersiva pirsên rojnamevan Ersîn Çaksû dide. salvegeri Cumhuriyeti Türkiye pîrozkirine da KDP, Mİ, Konsolosiyeti Türkiye wana kombine biçekir. Yani ve kombina bu çi çevi. Hedefi xwe Na tiştekî pêşdixin ne var qayîn dagirkiriye. Bernameya taybet roja şemiye li gor dema Brükselê saat 4'dan li gor dema Amedê saat 16'dan hûn radyoya dengê gel de dikarin guhdarî bikin. Evde radyoya denge gele. ایرو هشت مجدانه 2024 این لبرکسل ساعت 14 لآمده 16 گتار نجمی نوچه این داوی پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه ده چارچوبه خوناخ دویمین آپینگا و آزادی جابچالله جاران ره چارسری سیاسی زپشکره که کرد ره 16 مجدار لکلنه مشو میتیکنگ بله درخستن سیاستمدار کرد لزگین بوتان و هفسروکا کون مده امینه روکن آکچا بلافوک بلاف کرن و گل و خواندن مشا 16 مجداره 16 مجداره تجربه آزادی برای جانان شکرندنا هجیتا هوانه امیر کلندن و هوشوادن تجربه کو ام تنی نادن و ام همو هزا خابکینیک گر کو ام و داره هزا خابکینیک دنیای دنگی ما بهیزا او هوانتی ام سر گلی کرده فرض کردن و پروتکای قایوما کردنا سر جوانین ما زندانا و به دادیال سر سروکا پول تجربه ایمرانی hattı farz kılın ve beş kenarından همون هفته روزا شاد مجداری کلنن ben de vana ben de gele kona salavri serkettin ya gele kırlar. Gele mehheja ve kuzanın şansı mecdari da kölnel doyse meşeki navendi ve tabahi Avrupa tabibi be. Jiboy çareseriya gele kurt jiboy fiziki azadiya reber. Apo em lazım ku behevra yani çi Kürt, Türk, Arap, Laz, Avrupi fark naka. Liberdera demokrasi jeme hemû ra pêwîst e rojgata navî ra pêwîst e ji ber vê yekê em bang li tevê gelê xwe dikin şandê mijdarê werin tevî meşameya navendî bibin li ser navê Kolmedê û Konfederasyona Almanya û Federasyona me tetmet em li bir dera banga weziyê dikin. نرازی بودن لدیجی خسب کرنا شهرداریین مردین باتمان و خلفتی دوام دکن. برخودرین باتمان گوتن سرکتن دبه بیا گله کرد. اراده میا مبدل خوستاندیا مبدایی کو باواستاندیا ام قبول نکن قایو نخوزن او بظلمت که برای که باتمان در کبنو لکولا نبن بایزارو که خوبن امیر ویدره بن ام جور ناچن حتی کو ام شهرداری خوام بستینن امیر ویدره بن حتی کو ام قایوما بشینن ام جور ناچن ev kayyum ne hatiye şaredariye ne hatiye ser binayı ki ev kayyum hatiye ser irada gele Kürt u pırtırjı hatiye ser irada jine ev tekoşin gelek piroze jiberko gel natırse yani duxwestin ku gel bitirse u gel tevlî menebe lebele gel
ناترسه و کولانه و تاکانه و ورنه بامنه ظلم زور دستیه یا نقنجیه نه تشکی باش دکه دخواست وی گله آنه گاز خواب پولیس خواب ظلم خواب اشکنجه خواب بترسینه الله وکیل خود اف گله آنه ناترسه اگر بترسیانا ای سال 40 سال بو افر خدانه هانه داد و آسته ام نخوازم وی قایمی بلا سر بلدیه مرابه انسانیتی سرکتنه انسانیتی شرفه انسانیتی ناموسه ده حیا که افشار داریه هانه دبن و ظلم دبن ام ملت هانه ویل و کولانا به ویل برخوا بده سچم کی د چه به عملات دیسا و بلدیه بستینه نه حقی به رب عالم بک زنزلت لی بکوه شهردار یا من رومتا می باتمان رومتا گلی کرده برا روزه که بری روزه که شهردار یا من در کون هرن ام شهردار یا خورونن حتی او نچن امیل ور کولانا بن امیل میدانا بن امیل برخو بدن سرکفتن یا گلی کرده هر بجی آزاد تریاکی گل لکوچهان اشارت به ناونشانا چارەسەریە دیکە جگری هفسروک انگشتی دم پارتی محمد رشدی تریاکی دیار کرد که گل به درشمین بشی سرکاپو ناونشانا چارەسەری نشان ده دایه و دوی دستلاتاری و پیام باش فهم بکه و گاوان باویجه تریاکی و ها گود نخوازن کرد خواه اردنگاری خواه بره و ببن نخوازن کرد حافظه یک دیروکی چه بکن اف جی ایرشالدیجی فراست امیا شارداریه مدیروکا باجاران گوهران و شارداری کرن شاردارین جن و گلان محمد رشدی تریاکی دداوی آخافتنا خواده بالکشان سروان خالان ام دزانن پرسکریکا کرد بسه هفو کان نای چاره سر کرن تنه به هفدیتنک به ریبر عبدالله جلان آجی نای چاره سر کرن اگر درستن دلسوزن و راست بیجن دوی پیشی ریبر عبدالله جلان آزاد بکن ده 24 ساعتان ده دکارن روشک قانونی آماده بکن لحسن یورته نوبت آلدشی دربای قیوم دوام دکه پارتیا کومار یا گل CHP پشتی گرتنا شاردار اسن یورته و دست سرکرنا شارداری نوبت دموکراسی دا دست بکرن نوبت اسن یورته در روژا پینجان ده دوام دکه شانده یکوش CHP پیک دهات حتی بر آوانی شارداری اسن یورته مشیان و خواست بکه و هندره آوانی پولیسین که آوانی شارداری به برتکان به باریکاتان دورپیش کرن دستور ندن که شانده CHP بکه و آواهی شارداری شانده لبر ویه که نرازی بون نشانده و دنافبرا شانده و پولیسان ده راگشی درکد سازیا چاودری مافن مروفان هر رویه راپور لسر دستریجی ریده گل دولت ترک راپورک بلاف کرد هر روایه گود دستلات فاشیست به وکریار مافه هلوجارتن بمپه کریه و دموکراسی هرمی دایه سکناندن. راپور دستشان کرد که دستلات فاشیستا طایب اردوغان به ایداین که پچک راستی دوان دا تونه توانباری لشارداریان کریه. راپور وحاد بیشه طبی که دلیل اکسوچان نشان نادجی به آوائی که کیفی و در قانونی شاردار جوازیفه دور خستن و مجلس شارداری جی هف بلاف کرن. راپور دستریجیا بره یا دولت ترکال جوله مرگیجی پیکانو بی اوش دولت او ده دولا شاردار صدق آکش والی خواه قیوم تاین کربو آنی بیره دستریجین دستلات AKP MHP'ین هتانها پیکانینه یک به یک ریس کرد. ده دومدار راپوره ده بانگل حکومت دولت ترکات کرن که بلا داوی لوه هلوستا خواه قرش بینن او همو شارداران جو وظیفه هاتن استندن در حال وگرن وظیفه این خواه. درباره گرتیا که لبر لگرین تازی رابو لپرسین هات دست بکرن. آینور آشان ده 25 جوتمه ده به پارزرین خوره هفدیدنه کرو گود ده 19 جوتمه ده به زوره از گرتیگه هاتم درخستن و از سرگونی گرتیگه ها انتالیا تیپا لکرم. ده کتنا گرتیگه ده لگرین تازی لمن فرس کرن. آینور آشان گود که وی خواست که وی بشینن گرتیگه ها نافچه مرسین تارسوسه لی ریوبریا گرتیگه از سرگونی گرتیگه ها انتالیا کرم.
Aşandazın zanın ku jiber lidiji legerina tazi derketiye lidiji ve lepersina disipline dana despekirin. Alikarên Serokatiya Koma Dem Parti Gülistan Kılıçkoç Yiğit û sezayî temelî têkeldarê mijarê pêşnûmeyek dan Serokomariya Meclisê bertek nîşanîkiriyarên li dijî aşan hate kirin dan. Endamên Komîsyona Lêkolîna Mafê Mirovan ya Dem Parti Newroz Uysal Aslan, Kamuran Tanhan û Beritan Güneş Altın jî serî li îhîkê dan ku derbarê kiriyanên lêgirtîgehan de bikevin nava tevgerê. Asayişa pedekê endamên nûnertiya HDP ji hewlerê dersînor kir. Asayişa pedekê berdevk û endamên nûnertiya Partiya Demokratîk a Gelan HDP a li Herêma Kurdistanê ji hewlerê dersînor kir. Li gorî agahiyên berdevkê nûnertiya HDP ya Herêma Kurdistanê Hikmet Hatîp û endamên nûnertiyê Aydin Yalvaç, Sıtkı Vakar û Nasir Yağız jalî asayişa pedekê ve ji bo asayişê hatin vexwendin. Piştî ku çûne asayişê ew bi darê zorê li wesayîtan swar kirin û ji sînorê hewlerê derxistin. Derbarê mijarê de heya niha hikûmeta Demborî ya Herêma Kurdistanê û HDP jî daxuyaniyek fermî nedane. Li gorî agahiyan têpayîn berdevk û endamên HDP-yên ji hewlerê hatin dersînor kirin, di saetên pêş de li Silêmaniyê daxuyaniyek çafemeniyê bidin. Li girtîgehê nehîştin parastina xwe bike 11 roj cezayê hicreyê birîn. Girtiye bi navê Celal Pûnar ku li girtîgeha Marmarê tê girtin 11 roj cezayê hicreyê hat birîn. Di biryara hatiye teblîxkirin de wiha tê gotin. Dema Cemal Pûnar ji bo hevdîtinê de hate birin li korîdorê kaxiz jê ketin, ev kaxiz hilgirtin û avêtin sergoyê. Ev kaxiz ji hêla memûran ve bi hûr û kûr hatiye lêkolînkirin û radestî yekîneyên têkildarî hatiye kirin. Di nîşeyên hatine lêkolîkirin de nîşeyên weke dêwere ragihandin ku kovara meşaleyê dîsa dest bi weşana xwe bike. Piştre jî dêwere ragihandin ku dikare bi malbatên girtî û şeydan re xwarina taştê were xwarin hatin tespît kirin. Pûnar jî têkildarê mijarê got ji bo parastina devkî serî li rêveberiya girtîgehê daye û ev agahîdan. Di vê mijarê de hêj bersiv nedane min. Her wiha parastina min jî nexwestine. Gardiyan bi awayekî der usulî dibêjin ku piştî mazgalê ba xife û parastina xwe bike. Min ev qebûl nekir û min xwest parastina xwe ya devkî li gorî usulan bikim. Bêyî ku li parastina min jî guhdarî bikin cezayê hicreyê dan min. Pûnar herî dawî ev tişt gotin. Bi kaxizên mirov bi dest davêja çopê re kesek nikare perwerdeyê bide yan jî propagandayê bike. Cezayê hatiye dayîn huquqî nîne. Ji bo aho deryayî ya li Îranê hate girtin bank, jiyana wê di xeteriyê de ye. Di dutiyê mijdarê de li zanîngeha İslamî Azata Tehranê xwendekara jin ya bi navê aho deryayî li dijî ferzkirina xwegirtinê çalakiya protestoyê li darxist. Jina xwendekar bi hinceta ku li gorî rêbazên pêwîst xwe negirtiye rastî şîdetê hatibû. Li dijî wê cilên xwe ji xwe kiribûn dewleta Îranê şermezar kiribû. Piştî çalakiyê jî xwendekar hatibû binçavkirin. Aktivîsta Îranî Mesîh Alî Nejat li ser hesabê xwe yê medya dijîtal derbarê xwendekarê de agahî parvekir û banga piştgiriyê kir. Di parvekirinê de hata ragandin ku aho deryayî sevxî nexweşxaneya pîskiyatrî ya Îranê hatiye kirin û ha domiye. Derbarê evlehî û tenduristiya wê de fikarên mezin hene. Piştî wê birin nexweşxaneyê atmosfera li wê derê pir dijwar bûye. Bibin dengê aho deryayî jiyana wê di xeteriyê de ye. Serokatiya Yekîtiya Ewropayê dê li Budapeştê bicivin. Paşeroja ne diyar atêkiliyên Yekîtiya Ewropa û Amerîkayê ya bi rêveberiya Donald Trump re yek ji mijarên sereke. Ukrayna û NATO wê ji bo serokên Ewropayê mijarên herî giring bin. Trump soz da bû ku wê peymanek ji bo bidawîkirina şer di nava 24 saatan da çê bike. Tirsa Ewropayê ev e ku dibe Trump ji bo berjewendiyên Moskova tawîzên axê bide Kievê. Ewropa hewl dide hejmara penaberan kêm bike.
لیکورینر و پسپور روجلاتا ناوین محمد نبیل هولدان اوروپا کو خو نزی شامه بکن نرخاند و گوت اوروپا دخوازه بریا دولت نرب د آلیه بازرگانی دیپلوماتیک ره تکلیم به شامه ره جنو ده باش بکه. آرمان جی برین آبوری و گفن اولهی هجمار پنابرین لسر اوروپا کیم بکه. محمد نبیل وها بداوی کرد. اوروپا جبو کو زخت نابوری ین جسده من زیده بونا هجمار پنابران رزگار ببه خواه مجبور دبینه که لحف کرنه که بکه. جبو ویجی کتیا نواله بو تفگره. لغزای 14 فلسطینی هاتن کشتن. هات دیار کنن که لباکور روژاوای غزای جی لنیزی اوتیلا مشتل مالکات بومبا کرن. هات زانین که ده بومبا باران ده 4 کس هاتن کشتن. لگوری چپمنیا فلسطینی ارتش اسرائیل لحرما ابو معل یا باکور روژاوای کامپا نصرتا آل ناوراستا غزای مالک بومبا باران کرد ده انجام ده هنک ولاتی بریندار بون. لگوری آژانسا صفا پرس آل فلسطینی کشیتین شرعن اسرائیل پراو باجار رفای باشور غزای کرن هدف ده انجام ده ماسیگر کات کشتن و 3 کس بریندار بون. همان آژانس را گهاند که ده انجام شرع غزای ده که کتی روژا خویا 339 43,391 کس هاتنه کشتن. 102,347 کس شی بریندار بونه و به هزاران کس دبن کاولان دانه آسیمانه که تیمین پاراستانا سیویلان نکارن خواه بگینن وان. گدارن هجام منوچه پیشکش کرن دم باش. افسروکی کنسای رهبر کجک جمیل بایک بشتاری برنامه تایبت از ترک تیوی بو. بو رهبر خو از حرمتی خو گردانی خو دیار کن. د شخصی رهبر خو دا بو گلی کرد و سیاست دمشین. بوجی پرگلا قرکرین و اشکنجه الامرالیه پلیتیکای قرج ین دولت ترکیه لدیجی رهبر خو پکتین. رولا هزین کمپروگرد پرگلا امرالیه ده گرینگیا بشداریا گلی کرد و دوستن وید چالکیا کولنه ده سیاست AKP MHP به پیشنگی اردوغان آقرکرنا گلان. رولاری براپو آجبو چارسریا پرسگریکا کرد و همو پرسگریکین گلان. سیاستا پدکیا دخوازی به پیشتگیریا دولتا ترک لسر دستلاتداری بمینه. هفسروکی کنسای رهبر کجک جمیل بایک وان مجاران دنرخین او برسوا پرسین روزنامه‌وان ارسین چاکسو دیده. Salvageri Cumhuriyeti Türkiye Piroskirne da ADP, Mİ, Konsolosiyet Türkiye vana kombinik çekir. Yani ve kombina bu çiçeği. Hedefi kaçıya. Ne tiştik peştekın ne var kayın. Dagir keriye. برنامه تایبت روژا شمیه لگور دما بروکسل ساعت 14 لگور دما آمده ساعت 16 هند رادیو دنگی گل ده دکارین گهداری بکن.